أمبو كم باش يا با أساس إن جرات رب رب كمتي متعفية شر نجرة يا رب تنوبليس يا رب نفرارم استغفر الله استغفر الله استغفر الله أبو سلمي إيه هلا maal jechaa jirtan maal an dhage dambaan haraam jechaa waan dhagee fi irraa dhiifama gaafataa jira rabbiin akka naa dhiisu istighfaara jechaa jira rabbiin araarama gaafadha waan sijaaraa dhuge atis tamboo irraa toobachaa jirta akka geetitti atis ammoo sijaaraa irraa toobachaa jirti jechuudha toobachuun shartii qabaachuun dhageenye isin ulamaa'iin shartiitti kaahan namni tokko badii takka irraa toobachuudhaaf waa sadii isa barbaachisaa jiran tokkoffaa waan dalagaa jiru san badii san harka irraa fudhatee dhibbaa dhibbatti irraa dhaabbatuu qabaa jiran lammaffaa maaliifin hojjedhe jedhee waan dalage san maashaa san akkamittiin dalage jedhee sheenahuu qabaa jiran sadaffaan ammoo abadan ittiin deebi'u jedhee jala sararuu qabaa jiran qalbii isarratti ittiin deebi'u jettee amma jala murattee lubbuun dantee boodarsi ajajjee itti deebituun malaa beettee saniif ammoo abdiin muratiin maaliif jennaan rabbiin warra yeroo dogongore dhiifama gaafatu jaalata. طيب جزاك الله خيرا قالت ومهدوه الفال جزاك الله خيرا قلبي أمة إسلام إيمان نجيس والردين في عدو ونقم جيسي